vanoi galien ni na laya japan te chalo dan le thilbol ho chu anamel se theima ma jengin alomin mi anatha jingon milham a millions asoma sim anatha do nei chi se jong chui lowin ami mat ho numei ho chu kichep nan aneon ama ho ta sangai cha su bulit na in anamangun scientist ho to kitho in mihim tam pita jong hi science experiment bol na in amangun sei theilo khoma mel se ta thil ana bol don ana aguala do wa thisana alun kang sa ojong anau me ne hi a hi le itidana hi chi japan te hi chutia chu ana su si wa anaki sasi ham ti hi do ana len ta khat mi hon a het nom jingo cha hi hi japan te chon gim nei mel sit na to te theding germany gamle ami te thil bol do ho jong chu gamin pha thei khara hen hitler le nazi hung ha do na hin germany khang thu simi na sata a hin puisi na hi chuta banga chu japan te jong hin khan sit na khang thu sim mel se ta nei kinwa hin a hi le hitler le germany nazi ho je a hi japan te jong hi chuta banga hi hung ki sasi o hi kadem a hi lo le am ho hi a khuti monga ana su si mongo a hi dem ti ho jong hi lunga do na hung do ho che hi cho zo si don but na chu tunia hi sei di o hin cho zo si he thiam theina dewin japan gam khang thu sim le japan lengam thu sim hi he chin masanot angai ne hi 1800 laila avela chon japan hi backward ta anahina line khan tonan chutita alun unai lo hi chutia chu agamu chu gamdang dang ho akuna ga kichum koi do dan bang ta kho thom hau ta hi anaum wa government kitup ta jong nei nai lo agam kaya hi thunei vai hom warlord kiti uma ama ho chun athunei naw sung akhivet kolo hi agam pumpia dinga chun emperor khat chu om nine a hin la hi chi agam kaya thunei warlord kiti ho chun thanei na anei zo danun akilangen hi hinla hi chu warlord ho chu aphat sin ama ho ki kain kina akibauna anei jingon chuti chun japan gam sung chu neu cha a hi wangin abunga aki khenun anaki bui jingon hi chi ho ji ta jong chun wan noi gam dang ho to ki ho mat na ki het tu na ana ha sa hi a hinla hi chi tabang phat ha sala om nawa kona chun japan chu anopa daw ki banga sot do a hong diu hi 1853 kumchen American Naval Expedition ho Tokyo kopi ahong lunon Japan ten gam dang ho to kiveina trade abol nom lo wa ahile gal ahin bol khum diu ahi ti in gina ananeyo nehi Japan te hin American te gal sat sepai military lam athaha naw le gam dang sanga achung nun naw jong chu an he no hitan hiji chun anu wadaw kibangin hichi kiveina trade chu deal anabol tawen hi hichi kinop tuna asimu chu japan te adingin kimuniam nata kinui si nata in apangin aji chu amaho chu ai ti akuna amaho le amaho anaki vai pu wa chamhlat ta ana cheng o hin chutia gamdang mi hon anop nop dan wa athunun le jingo chu agel thailo hi lo hi hichi american ten hunama japan te trade ahon sa naw chun political crisis na sata hin sim doin hiji chun japan gam sung pumpia chun ki khial na len ta meiji restoration kiti chu ahung doin hichi chun agam sung government tha ahin sim doin khanglui laya a nawa kona atha zo ahin su do hi chuti chun agam kaya warlord ho thunei na ho cho ahung kim su deu tain japan mi ho jong ahung ki pum khat deu tawen emperor tia ki vai pu na ti lowin dan pi tha ahin simun britain government to kilo government tha ahin simun parliament a alam kai chum ho jong ahin sim do tawen hi chuti chun economic lama jong ki khial na len ta ahung doin agam sungin capitalism ahin chipiun lam chomin khan to na sata ahung ta na hi chuti chun kum som izan ham khat sungin japan gam sung chu gam khang to mo ta ahinawa kunin economic powerhouse ahong hidotan modern industry ga he theidinga von imho simna textile kung in nei len ta le na sata ta ho simna ship building chule thi simna steel production ti ho jong na sata in ahong khang to ta na hi alang khat lamin japan military lam jong chuna sata in ahong khang to kinin
hlumlam gam ho tactics le galman cha na sata ta ho jong chu ahin mang pan tawen hi 1800 ki chai kun lama chan Japan chu masanga to te dingin het kha lo be gam chum abang jing tain gam khang to gam le international stage a thanei ta gam khat ahong heta na hi ahin la chutia kin ta ahong khan to na ho chu kisun nan ahin nei kitawan Asia gam sunga ama ho banga tha ha ding gam pon ti ti in anata san leu tawan hi hichi Asia gam dang ho sanga hat zo le thanei zo a ki gel naw vet sa na ding ti in East Asia dinga anatha ha jing China chu zo ding ahin ngai to kitawan hi ahin la China chu ai ti akuna agam mi pi tamna ho ji a jong anatha ha jing pe hin chu chi phat la ya chu China hin Korea ki san jong ama thu nei na nuya ana koi na lai hi ai le Korea hi Japan te adinga poimo mama kit khat cha hin aji chu Korea hi Asia mainland lam lut na dinga alampi sun cho ana hin hi chi a chu China te thu nei na nuya a diu chu Japan te hi ana nom lo hi lo hi 1894 kumchan China le Japan ki kain gal ana su do kinin kidang ta in ta san lo ta ai ti ding hamin Japan te in ana zo na hi aji chu Japan te hin hlumlam gama kuna hung ki pulut galman cha thupi ta ta ho anaman wa hi le China te galman cha ho sanga cho ana thanei zo a chi ja chu kum khat thling lowa gal cho ana ki chai mana hi chutia chu gal chu aki chaya aki ho naw dung zuya chu Korea chu China kun cham thlat a hin muwa Japan ten jong Taiwan sung thu nei na a hin nei wa hi chuti chun ahong hlung kum sunga chun Japan hin Asia gam sung chu all in a hin la be be on chi ji a hin gam tha ta Russia te to ahong kimai to kitawan a hi Russia in jong agam thanei na a hin su le chinga Korea le Manchuria chu amho thanei na noya koiding anagot jingwa hin ahin la hichi chu Japan te hin asan pi lo hel diu a hi ti chu het sa hi ahin Japan in Russia to gala kidoding ti chu anom powin ot do te ding anagon Russia in Manchuria akila adiu Japan in Korea akila adiu ti in kinuk tu na siam ding anangai to na hi 1901 kumchun Japan kama statesman mi poimo ta khan hi Russia capital aga khol zenin chuchi athil ngai to chu deal sign abol theina diu ti in aga khol zenin hi ahin la Russia ten ama chu phata in zong analim powin noi si ten anabolun thaizat hamsung chuchi deal thua noi si na musit na athu zo nungin ahung kile do kitta na hi chuti chun ahung hlung kum izat hamsung chun Japan gam thunei vai hom lam kai ho chun Russian sir kiti hoto chun ki mutu a chuchi gam thu a kinok tu na chu sim ding anangai tu jingon ahin la Russia te chun noi si ta le musit ta in anabol jingon a hi chutia chu phat so ta song hi ola ki ho tu ding ahin ngai tu wa ima na sa akinei lo phat wa chu Japan ten jong gala ki do biding ti zo cho ahin thlena wa hi 1904 February ha chun kicking man se lawin Russian te fleet Port Arthur kiti chu surprise attack ahin bol tawen gal anasu do ngal ta na hi hichi ajong hin mi ho gel le ata sandanun Japan hin gal hi alel te ding hi ti cho hin aji chu Russia chu chi phat la ya chu leisi na gam thanei pen le ahat pen loi la a anapanga hi jong le hichi chunga jong hin gin chat pha lo ti ding hamin tui chung hi hen lang lei chunga hi jong le Japan se pai hon gul zona na sata anei kitawan hi chuti chun kumni hling di chat na sata aki sa zo nungun Russian te chu anok madaw ki bangin gala kunin akinung chonon zum le zapumin ki chamna peace deal chu sign anabol tawan hi chuti chung Japan in China le Russia chu gala ahin zo phanin amho chu East Asia dinga athanei penin apang tawen anok nok abol theina diu akhonum aketu tang tapon hi ahi le chi zo nung 1910 kumchun Japan in Korea gam chu analon vu kinan amaho thanei na nuin anakoi kit tawan hi ahi le hitia Japan hung tha ha do na chun mun chum chuma kona gam tha ha ta ho lung ahin latan Britain in jong Japan to ki zo na siam ding ahin ngai to tan hi chi chun ban noi gal pi ho a akithu pi dinga pan na sata ahin la ke dinga hi van noi gallen khanna Japan te panla nahi akisumil abang tain ahin la amho zala hi Asia gam sunga German colonies ho
mat tu ma ana the a hi chuti chun wangoi galin khatna ki chaya chun Japan hi ki pa man ti ding in territories tha izan ham jong hi ana piu na hi a hin la hi chi Japan te ki pi gam ho chu niau cha hin chi chun kilung nop mo na a hin sim do lot ket ta na hi chuti chun ahung hlung kum sung ho chun Japanin hlumlam gam ho chunga alung nop lo naw chu ahung sang deu deu kit tan chuti chun 1921 kumin Japan Prime Minister hlumlam gam ho to ki khut job ding dei sa ta khat ahung ki that kit tan chizawa ko na chun Japan gam political lam chu ha ta in a hin so khain government a ki khel jing politics lam jong dei bangin a chi thei poin phat so ta hi chuti chun asu sa thei be se lawen an lo ta wen a hi chuti chun ahung hlung kum som ni sunga chun government som ni ve ani ki khelen abang chu kum khat jong ading zo po wen a hi chuti chun agam sung politics lam chu extremist le military son a hin vai hom deu deun am ho hin asia gam sung hi abana bana la be a Japan gam hi su let be che ding ti atu mo hi 1931 kum chun chuchi alung gyal bang serwa chun Japanin Manchuria kam anabulu ketan hichi Manchuria kiti hi north east China gamaum resource ima tam nagam gambe khara hi chuchimuna chu Japan te hin asepai ho 1905 kuma kuna chu anakoi jing wa hitan a hin la Japan gama kuna high ranking officers generals izan hamhin chuchi Manchuria a army ki koi ho chu ama thun oi ta in anakoyun Tokyo a government a kuna phalna ima omlowin chuchi gambung sung chu la a ama ho thunei na nuya koiding anagu no hi ama ho chu Tokyo kuna government in anasu tanggo no hi nain a hin la hi chi chun 1932 kumin agam prime minister kano thina alut pi loi ne hi cha kuna he do thei kha cha hi la Japan gam sung chu politician ho thanei na hi tapun military ho zo in tha ane hi tai ti jong mu thei hi chuti chun Japan politics su ahung se che jeng ta in international changein dem na hin tu tawen chi chun gam dang ho to ki job na ki het tu na akonin akikang sen League of Nations jong anada hatawen hi 1936 kumin Nazi Germany ho to anaki khut job kinun akum kinin China chu na sata in anabulu kinun gal pilin ta khat anasu do kinin hi chuti chun Japan in Chinese territory ho tamta adia tuipi panga khopi len ta ho chu kin ta in analu chan su hil jingun hichi abolo chu amaho dingin ki khelna lin ta khanin ahung pangkit ta na hi aji chu chi chu amaho dinga thilsi mel se ta abol do naw ki pan na in ahung pang khatan abanin 1941 kumchun thilsu de lo ta khan hi ahung do kinin hichi chun China to akau gal chu lam chum be in ahin pui kit ta na hi Japan te hin China se hilawa Asia pumpi le Pacific sungsi hi amaho thunei na nuya koiding ahin go no hin chuti chun Pearl Harbor American Navy ho surprise attack ahin bol kinon United States jong agalmi un aniki sim do ket tawan hi chuti chun chizo nong chun Asia gamsung mun chom Malaysia Philippines Thailand chile Indonesia ho chanjong ahin lon bu tawan hi hechi gam ho chu chulaya chu thahat be se nai lo hi ji chun Japan te masangin apang zo powin hi ji chun Japanin gamlin ta to mihim million zalilam om naw sung si chu ahin vai hom tawen hi ahin la ahung hlung kit kum sung ho chun all in Japan te chun gal ahin lelal kit tawen ama ho doding in American ahung kipilut tan 1945 chan chun America in gal chu azoding din munin aum tain ahin la Japan wang chu akipilhanum jingnai po hi ji chun Japan gam galuna galun bu ding atiwa hile galsat se pai hi hen galman cha hi jong le tampi asu lut kit diwa hi je in America in gal chu su thip na ding ti in atomic bomb manding ahin thleng tawan hi 1945 August la chun America in Japan gam khopi ni in nuclear bomb ana thaun anup adaw ki bangun Japan te so anakipi hla sa tawan hi chiako na chu Japanin avai hom na gamlin ta anala abe ho chu api do wa a colonies ho jong anala do ga moi hitai hi hichi Asia gamsung anabulu naw gam anala abe naw thilso zo si sunga hin mihim million som thumlamin thina anato in hi a hile iti dana Japan te chu chutia chu hungki khel jing wa mel se ta gamle gu ahin la be be jing ham itile
amasain Japan gam chunga hlumlam gam ho to ki het tu loading ki zok tu loading tia de na hi nasata anau mahi in hiji chun Japan te hi mu sit le noi si na chung nong ana changon hi hichi ki noi si na le ki mu sit na kona alung han naw chun politics lam jong ha ta in ahin su khain hiji chun agam military lam ha ta in ahin khan tau sa azaken in hi và noi galin khat na masang kumsom la ho chun Japan gam hin noi si na le mu sit na nasata ana thoun chi chun agam mi ho chunga lung han na nasata hin sim do in gam ngai lut na lin ta hin so do in hi Japan te mu sit le noi si ta ki bol naw masat pen cha hi le anu madaw ki bangwa mei thel to asu do wa international trade ana hon saw cho hi abulama NSA bangwa chu 1853 kuma chu hichi trade agreement chu anop lo wa hi le American fleet hon Tokyo khopi kasu se dingwa hi tia hi anaki wa hi hichi chu Japan tia dinga hi deum lo ta treaties chomin ahin zui kenin thumlam gammi ho thanei na le kungkai mun ho chunga jong thanei na chole Japan dan le mol ho na sa mo na chan ahin lut kina hi hichi treaty ho hi Japan te chunga anok madaw ki bangwa impose ki bola hi in hiji achu agammi ho hi lunghang di set kidwa hichi chu Japanese te kinoi sina thumlam gam ho thunei na noya om naw a hi ti a het chino hi hichi chun Japan mi te lungsunga hi agamu hi ha ta asim pharwa akhan to sa awang ve dingu wa noi gam chum ho maya hi ama ho hi mi noya kud mai thei a hi poveti vet sa ding atumu hi hichi alung punu chu phatta a hin chi pi wa hi le nasata in ahung lo hling tawin 1900 kum chana chun van noi gam dang ho thanei ta ho to hin te thei ding din munin ahung phatawin iji chun noi si ta anaki bol naw treaty ki impose kum ho jong chu izan ham ki ho tha na a hin nei thei tawin a hi ahin akimu neu naw je a alung han naw ho chu achi mangdi nai puin van noi galin khatna zo chan chi mang malain ahung na saja che kit na lain a hi galpi ki chai zo nung chun Japanin Versailles muna gamdang tha ta ho anazomin League of Nations sim na ding le post war order thu ho a ki ho khom na ding anasomun a hi hichi a ki ho khom naw chun Japanin thil khat anathumin hlumlam gam mi hon koi gam hi jong le mihiam azat hi naw pana te na anei lo diu ami zo si ki tu chena a treat duty in anangew na hi ahin la Europe gam thanei ho chun hichi proposer cho amun ta in ana reject pai ngal jingon ahile hichi cho Japan adingin za cha na len ta le kinoi sin len ta ana so ketan amho adinga diplomatic lama min azo naw mai hilawa thumlam gam mi hon amho chu Asian mi ahi jewa anoi si wa amuni mu ahi ti phot chi nain apangkit tai na hi cho akuna ahong hlung kum izan ham sunga chun Japan mi ho kinoi si na cho asang ti set kinin 1922 kum chun Washington Naval Treaty kiti cho ahong kisim do kinin hi hichi hi chuchi phat laya navy lama thanei chi gam nga ho kisukom wa a navy force ho chun ichan thanei na le thaha na asim do thei diu ham ti asai khom naw hi ahin la hichi kinuk tu na treaty chu Japan ho ading in fair lo tai na ki bol kinin a navy force chu thaha ta asim diu akiphal pi kitpon Japanese te ading in za cha na len ta hin pikit ta na hi cho akuna kumni zawin United States in Immigration Act kiti chu pass ahin bol kitan hichi chun Japan gama kuna hi hen Asia gamsung mundang dang ho akuna hi zongle dan di lawa bailam cha American gamsung alu theilo na diwin ana bolon ahile hichi chu Japan te in amaho kiti na mong ahi ti in akila akit tawan ahi hitia na sata kinoi si na hole kimunim na ho ji achun thumlam gammi ho amuda nawle adi naw cho ahung sang deu kitan hichi chun Japan gam politics zong ahin so khapatan ehe hichi thu ga he theina vet sa na thei pen khat chahile 1921 kum thil so chona hin chikuma chun Japan Prime Minister Hara Takashi kitipa cho tha in anau me nahi ama hin modern political ideas ho zo hi ata sana chole Prime Minister dang ho Japan mi hausa le mi nei zo ta te in songa kona hung kun do hello milham mai te in songa kona hung kun do Prime Minister masapen anahin ahin la ama hi agam khan to ding ade ji hama hin agam mi pi ho hin thumlam gam chi dan le idea ho ade hi ti a hi anango kha kirwa hi
Hichi Prime Minister pa kitha na hi inzo a hin seo Washington Naval Treaty kiti chu sign bolding a achi ki gu laya hi anaki thada hin agam mi pi lungdei bang hilawa gamdang mi ho lungdei zo azo go ja chu anathi lo kha hi hichi kitha na akona mu do thei kit kha cha hi le Japanese nationalist ho chun ama ho thu sa ta thil ima achi sa diu adei da no chu itiham khana hi alungdei lo lamu wa chon om kha le atha do che jeng jiwa hi hichi Japanese politics lama ding in adin cha thailo naw ki pa nine jong ahong pangketan 1920 sung se si achon Japan gam sung chu akisu thei him point political order lui chu achi pi diu ham a hilo le modern democratic system chu azok diu ham akisei mo the jingon hi chom khat chu Japan hin democracy a ki vai pu na anangai ton democratic institution kiti jong anasim don the Meiji Constitution of 1889 chun parliament le election jong anake bol do en ahin agam pumpia mi ho sata ta ho pasal 2% bowen vote anapi thei keno hi chuti chun ahong lung kum som izan ham sung se achon thilchi dan chu ahong machal deu dewen azo zo na in 1925 kumin agam pasal jo sin vote anei theina diu ahin sim do tawen hi hichi thu ki za do na ko na chun Japan hi lamdi a chi a hetai ti chu akilang tain ahin hichi thil su ho zo se chu hetman lawa kin ta su do ngena hi zein agam mi pi ho akon mamain masanga achi piu ki vai pu na ho zo chu deisa na hung ki tai na hi ahi le chu tia milham ho jing in jong politics lama sei theina tha ahin ha nei che panon agam lam kai ho chun socialist le communist group ho hi hung tha hat wal khawin te ti chu akichakit tawan hi hiji chun hichi de na dinga chun peace preservation law kiti khat hi ahin sim to kit tawan hichi dan chu thildang hilawa Japan political order ho hindau dal thei ho le do kit theina di atiu hi 1920s laya chun socialist communist chule left wing group dang ho chu agam mi pia ko na support ahin ha mu the jing tawan ahin la government in ama ho chun politics apan ala thailo diu ahi tin officially in ban anabol kit tawan aum sa dan le mul ho zuinom lawa nil kal aum le ama ho chu mana aum jeng theina diu chan dan aki koi khum tawan hi hichi dan ho kimul so na chu Korea gam sungin ahung ki ha mudi set kinin Korea gam sunga chun Japan government in adan simu chu mi ho hunama su thip nan anamangun Korea chu chamhlat pi ding tia deisa mi ho chu amanun zelin akoyon abang chu anatha da ojong aw men hi chuti chun agam mi pasal jo sin but atha thei diwin phalna anaki petan ahin left wing political group ho chu aphal pi nai powin ban akibol na layon hi chuti chun mi ho chun vote api thei so ke diu a hitain ahin la party chu hoi chi zo chu azui diu ham akithlen diu angai ne hi conservative le nationalist party ho chun Japan politics chu thu ahin ha nei tawen alangkhana liberal groups ho Japan gam tha sa kida kipun khom kit ding dei ho chu athau athasam kinin apoi moda che kit tawen hi cho akona chun Japan economy chu ha tain ahong bui kit tain 1927 komin Japan gam sung beng hoin loan a ha la be se jeun bat le thamin adim jeng tawen chiji chun ami ho jong alung mong thei ta powin hiji achun benga kon asum ho kila do ding ahin ban ngai tu wa ahile beng tampi anathi lo kitain boina chunga boina son ahin thutpi kitawan hi hichi boina ho chu su thlapna ding ti in government in economic measure strict ta ahin simun ahin la agam mi vai cha atam na le tonglo thamlo mi atam na chun dei bangin athil gon bango asu do sa zo pu na hi chizo nung 1929 kuma global financial crisis khung chun agam din mun chu nasata in ahin su khabi che kit tai na hi hichi great depression chun Japan hi nasata anasu kha hi in kum ni sung se in agam economy output chu 18% chan ana khezowin hichi chu Britain US France chule Germany ho asanga mel se zo hi hichi economic crisis chun adia milham ho ha ta in anasu gen thein mi atam zone angai na anachi pio political parties ho chungin ta sanna anei ta powin ki khelna ding hin pudo political movement ho cho ana support tawan hi ahile hi chan ka hin sei do ho zo si
hlumlam gam ho thu sa za da naw alung han naw chule political lama kichi ta om do thelo naw ho chuban le hlumlam gam mi hon imacha asim lo naw noi si talamu sit ta abol naw ho zo si hi vanoi galien ni na Japan te gilo ta anacha naw azi ho cho hi heche puina ho chon Japan military zong ha ta ahin sim hat be a agam sung pumpi anawai hom sa lo hi 1930s laila chana chon Japan hi military dictator sima anike vai po hi military lam kai ho chon Tokyo lama politician lam kai ho thu khatcha alata poin adei dan taon na atong jing tawen hi chutia agam military chu ahung ha do phana chu hung su siwa kham tang mo hila adei de ahin bol jing wa hi icho proof na ding chu vanoi galien ni na laya athil bol do melche ta ta ho kona chu mu do the hi Japan chu Russia to gal ananei zowa chu China North East langa Manchuria chu ahin lungvil panwa chutia chu asepai ho them khat jong hi anakoyo ahitan ahi chumuna Jang Jolin chu Japan te kithopi na zala kuna agam sung vai homa ahin pan sawa Japan te to ki ho theita anahia ahi 1920 sung se sia chon Jang Jolin le Japanese te chu ake them ton alanga ki het them to na zia beneficial relationship ananeyo ahi Jang chun agam sunga chu Japan te adinga infrastructure chom railway chele coal mine ho abol diu aphalpi ahi ahinla 1920s laya chon akikau chu ki het thiam tu na chu ahung la sam deu dewin Jang Jolin chu Chinese nationalist ho to ahung ke he thiam jo get tan hiji chon Japan te to akikau chu ahin ngai nep deu ta na hi hiji chon Japanese military force ho le ama ki ka in ke tu mona ahin sim doin Jang Jolin chu Japan te di danin ahin gel tawan hi Japanese force on Manchuria muna adeyu cha hile agam sung chu ama ho thunei na sulit be che ding all ola agam pumpi chu ama ho a hi sa ding atiwa hi ahin la Tokyo lama Japan government wang chu chuti ding anom powen Manchuria muna Japanese force ho aum chan chun boina chom ahin hlut be ding a hi ti a heaven hi heche government le military ho ki he thim tu lo na kilung kop thei lo na hin Japan gam sung pha so ta ahin su boi pha hi Manchurian muna Japanese military ho chon a plan ho ahin suboi thei ding ahin block thei diu mi aum jing chu alungu ahangin hiji chon adeyo chan na ding ti in agu chan mi ho su gen thei na ding ahin ngai to kit tawan hi hichi athil gonu chu thil dang hilowin Manchuria sunga warlord ho chu ban tha do ding athil bolo hin suboi thei ding hin ting do thei ding ho chu su mang ding atiwa hi chutia chu Manchuria gamsung boina ho chu hung ki chain tin chuting le Tokyo a government in Japanese military ho lunggel chu anu padaw ki bangen hin to sonon tin agam sung chu am ho thunei nanuya te ding a hi ti hi chutia chu Japan government a kona phalna lawa am ho dei dan ta a imazo si anabol kino hin 1928 June tha chun hichi warlord ho thana thilgun chu anachi tha pion Manchuria Japanese sepai ho khanin lei khanahin bom anakamin Jang Jolin hong to na train chu anasu po khomun hi chia chun Jang Jolin chu ha ta in aniki su khain so akona ni ho pha bep zo nungin akisu khana kon dam do zo lovin athi pai ta na hi ahin la akinep na bangun hichi athil bol chun Tokyo a government ho attention anala zo point akawa political crisis ahin sim do zo na hi Prime Minister Pan hichithil so chu Japanese military ho khutnung a hitin ngo analin ta anen ami ho chu mat do a achan dinga lom ko na api ding en jong ana sei ne hi ahin la hich statement chun conservative le military ho ki ka a ki tu mona ahin simbe ki tai ne hi hechi incident chu hulna anei wa ahile Japan chu gamdang ho masanga vet hoi modiu Manchuria gamsunga kumtam ta asu lulwa athil bol ho zo si jong chu athona kile mang ding ham ti hi agel ki jeon azozo na in military hon gol zona ahin neon Prime Minister chu hunamin akikang se sa ta ne hi ahile tu chana hin senawa kona he do te ki khat chele Japanese military ho chu akum kumin atha ha che tawen civilian government wang chu ahlasam che tai ti hi hichi thil so zo nung thlapha zawin Prime Minister pa chu force in aki resign sa aki tawen hichi chun military ho tha ha api be en
kisun na anei be che kinun so akona kumhung lung phabep sunga chun maban achal be on Japan government chunga athanei naw chu asu har be che kitawan hi 1930 November ha chun amaholung dei bollo prime minister khat hi anathat kinun hi che prime minister pa jong chun America le Britain to naval treaty tha khat thua ki hona ananei ki jewa cho ama chu Japanese military ho do dal le zu do hi tia hi alau hi chiji achu 1930 November tha achu thela anaka wa akap kha naw maha thu lel je achu ama jong tam do zo talawa anathi pai tan hi chokuna thapa zonung chun agam government chu su manga government tha sim na ding to gun khari ahung do kinin chi zonung 1931 March ha chun army officer khang dong cha izan ham khat hin agam government chu su hla dictatorship sim do ding ahin ngai tu kinun hichi chu Japan gam economy lam aha sanale Great Depression nunggu ha kona Japan adinga din do kit theina ding alampi sun chu ahitai ti in asen hi hichi government tha sim na dinga apan la naw wang chu analo hling zo pun ahin la chu apan anala ho chu go na sang ta akipidi pun hi chikumma ma September ha chun Japanese military hon thil dei lo ta khat ahin bol do kinun Manchuria Japanese outpost khat ko mahin bom agasupun hichichu akom wa Chinese troop ho chu anango kinun hi hichichu kilep nan aneyon Chinese force ho chungin full scale military invasion lunch anabolun galin anasat kum kitawan hi hichi Tokyo a Japan government head pi na lawa Japanese military hon China chunga di lo ta agal bol khum naw anahi kinai hi chuti chun ahung lung ni kho ho sunga chun Japanese force ho chun Chinese troop sapai ho chu aso maza in anathanun kintain gambe lien ta I chanham anala abe kinon hi chuchi Japanese military ho thil bol do chung chang Tokyo akuna government in ahin don but na chu niaw cha anahi kinin Japanese military ho thil bol do chu dem na jong anei di povin anga adi win jong asai di povin hi chutia chu Manchuria muna Japanese military ho chu hillo pholo banga leng thang jing wa adei dan wa chon ga mohitan chizo nunga hin athil bol do kinu chu masanga sangin anasajo che ketan hi aji chu Manchurian army ho chun Tokyo a Japan government komin nge na ananei kenon hichi Japanese military ho thil bol hi anga alowa hi le Manchuria hi Japan akuna independence kapi diwa hi tia agi diwin athu mun hi hiji chun Japan government in jong Manchuria chu chamthat pi ding ti in akoyon athu chu phun do ding bo khun akoi tawan hi asung lama chu abol ta go wa chamthat api ta go nu jong hilo mai the hi in hi jong le hichi athil bol chun Japanese government chu ha sat na lin ta khanin ahin hlut kom pi kit ta na hi alang khana Japanese army ho ma chun ahin leno kinun agam ho chu ahin kilela ala kinun agam sunga Chinese warlord ho chu ahin banjo soun Manchurian capital lam ahin mano tawen hi Manchurian capital chu lun wala pi jing ding phalna api divin Tokyo lama ho komin anangi ekenon ahin la government in Manchurian capital Amazon nadiwa kon akikang se do wa aban achal belo divin order anaso hum kitawan hi chuti chung Tokyo lama civilian government le Japanese military ki ka chu kilung to lo nan alo dim tawen hiji chun government su hla government tha khat sim do kin ading to gun khat ahung do theina ding chance om kitta na hi chizo nung chun avelin khat ve government su hla government tha sim na ding ki phin na anaum kinin ama sapa bangbangin ato gun chu anlo hling di kit point hichi chung jing ajong hin to gun nei ho le mona nei ho ima go na sang ta akipikit point hi chuti chun Tokyo hopi sung chu boinain analon bu tain Manchuria Japanese army ho ma chun Manchurian capital chu Chinese ho akonin anala api kit tawan hi akum kit 1932 kum chu civilian government ho adinga athane naw kilela anadinga chance ananeyo anukha apena hitan chuti chun prime minister tha khat ahin tung do kinon ama main goal cha hile hichi military ho thunei na chu la pia ahina ding bangta government pi ding chuting le China to ki kau gal chu su hai ding ti hi hinla Japanese military hon amazong cho anathat do ke tawan hi hichi prime minister pa athanaw chun Japan gam civilian government cho ahin sulha khatan hichi akona chun military hon
absolute power ahin nei tawen hi chuti chun kumtam ta sung hi government le military ho ki ka athanei ding ki chuna na sata ana umjingin azo zo na in military hon ana zo tawen agam sung chu ama ho dei tan dana alo thei diwin samthat ana mu tawen hi hechi military hon agam thanei na ahin la anaw ho je akona chu vanoi galle ni na laya chu japan se pai ho chu chubanga ana su silo hi chuti chun Manchurian army ho jong ama ho thanei na nuin ahin koigun Manchurian army ho ma chu Japanese se pai ho sang sangin ana sa jo che kinon asu se jo thei kit na lawen hi hechi Manchurian ho ahin zo zo wachun chuchi gal sa na ga pang officer ho chu zanale pachan na sang ta changon China la Asia gam munchum chum gala ahin bol khum kit lang wachun hechi officer ho chu alam kailin top commanders lang hoin anapan sa tawen hi Manchurian army amahola a alao sepai ho chun thilmel se ta ta ga he theidinga Nanjing massacre ki di holoi chu anabol do wa Japan mi ho khansit thilbol do na ho azong panna sata anala wa hi vet sanain khatga seilehan Japan notorious unit 731 a human experiment ki bolna mihim ta sa anop nop danwa mel se ta ta science lama experiment ho anaman na ho jong chu hichi Manchurian army ala ho lam kai na anuya hi anaki bol do ngen hi hichi military lam kai ho hin thanei na ahin nei be che che wa government adinga jong lam kai lin 1941 a kona 1944 ki ka prime minister din mun hin tu le minister of war hin tu jong ana kit mawa hi chutia chu Japan gam chu civilian government hilawa military government in ana vai ho ma Japanese army ho la azong asu si pen loya ki he Manchurian army ho la alam kai khotu na be hil ho je akuna chu hitabanga hi Japan sepai ho anasu siwa agam sungjong anasu chawai de khaw hi hechi Japanese military ho thunei vai hom na chu tu ni chanin na lai hen lang hile Asia gam sung pumpi hi i chanin ahin chu khata dem ti jong hi lungpui khop set khat cha hi achaina dingin vanoi galle ni na laya chu Japan sepai ho chu itidana chuti su sit ham ti do na adon but na thei tampi nan tin hinla achom lama ga he thei pending in ki seile to Myanmar gam sung banga military power ahong hat sia agam civilian government khela military in thaneina ahin nei kha ji hi pending a hi tunia dingin hi chan chu hi sautin video hi hoi saule like share and bolotin video kina ki muket dingin na bonun stay safe and stay blessed.